The Journey of Faith dipersembahkan oleh dan untuk 3 generasi. Aku anak raja, di atas segala raja. Bagaimana bisa hidupku biasa? Hanya di hadirat Tuhan, di gunung kudusnya, kita dibaharui dan disegarkan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allah. Album ini dipersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaannya selama 27 tahun dan untuk pembangunan rumah persembahan yang didedikasikan hanya untuk Tuhan Yesus. Dan kami umatmu. Dapatkan CD-nya dengan menghubungi Saudari Betty di 0811 607 9990 atau Saudari Stefani di 0831 9711 1160. Kami bawa persembahan bagi Allah, korban pujian. Besarlah Tuhan, besar Kau Raja, ditinggikan selamanya. Kami berikan segala hormat atas. Haleluya. Ramangende cita datama. Datama ende honoku. Pamujiauku di debataku. Oh datama halasonoku. Dengan bahasa. Shalom. Shalom. Horas marihita saluhutna. Horas. Si hamuna amanami do inanami do sude akaruas ni tuhatta di bagasan sadarion na mulayot tama parminggota. Alanita padari marohatta rap jongjong mahita saluhutna asa tamulay parminggota. Didok hata ni tuhatta nakpe mucat akadolo nakpe gaur galubangi. Alay anggo hata ni tuhatta na hoddo rodi saliling nililing. Tapuji ma tuhatta. Somonso halipada dio saluhut na nasa nanitano masori-sori gantokin manangahason na Domunor halipada dio Somonso halipada dio akana masana di Asia kado na marungalan ng tuwari ko'y namalos tokino kudos tusor halipada dio hehe mahoton niki ingot masapuloni holan di suguroi ido nasona hata ni Jesusoi pada itu hatai ikot sayhot anggoi ido namona hamoraon na arta sude saluhut na arga tahe manasangap na gabi na diportibion nalaw salpu lauba doi somonso hanipada tiro saluhut na sana kita doon na soring-soring ganun toki
kita memuji Tuhan ta. Mulai hati ma amang perdiam gambasa. Dang ma biar behami da sulut akan masa di portigion. Allah hodo dongan nami ali Tuhan. Di parmudu-mudu hodo ngulu nami. Tung macego madok mulai hati mahami apalah disadarion.
kok hinauli di basami Tuhan makonus Tuhan pahami hodo Tuhan pardengga basa na suburuk siang salubna aku puji mahon Tuhan di sadang pangoluan namion ay hodo na unahan hodo Tuhan simpahan nagmadong mauliyate hami Tuhan ala di dengan di basa hodo hati roni hodo bulan hasi Tuhan haleluya oh dia masih kanarala masalo kita maya sekanarala mo ina maso bar mahami kami patoha di harajao badua di jangi oh Tuhan na tomar pertoboy hami oh dia masera la 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 masale ngana dong na sopo Tuhan oh rajaki mau lihat lang memang basado Tuhan saludo bemasa di ngolumo Tuhan menjagamu holong nado mamoni hoko
mahita martangia. Ora pasyataka. Mulia tema Tuhan. Ilia kodohami sadatiki. Boiro tua dopanmu. Sahalinai hubukahami rohanami. Jala rohami mangudukon rohanami maboan pelean digicang ilang gatanmi. Mulia tema Tuhan. Martangia kami tusude akaruasmo namar minggu di bagas tikion. Pasu-pasu mali Tuhan. Lehon matuhami hagogoon laho mangadopi akka namasa di bagasan portibion. Jalagohi mahami dot ragam di halalas ni roha. Ora labaya syata kararala. Salinay tabuka marohata di adopan ni Tuhan. Hamuruas ni Tuhan, hurian ni Tuhan. Roma hita jonok tu adopan ni Tuhan. Ora labaya sata kandara lalala. Jalo masya Tuhani hagugoon. Tot di parbadia namanggohi ngoluta. Aindang alani hagugota. Alani Tuhan dosude gabi boy hita majadi di bagas portibio. Ora labaya labasikata. Martangiang mahita sahalinai. Martangiang ora labaya sata kadala. Ora labaya sata kadala. Soba matuhani. Soba maibana. Oh la 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 la. Gua manang nato lupe. Halak na porsea tu Tuhan. Marhita-hita guarni Tuhan Yesus. Didongani dohita. Adong doa dopan dari bagasan ngoluta. Oh namaya sata kandara la la la. Jala di pangolu dohita. Dilodo tuhita. Pasu-pasu nabadia. Ora la 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 bala 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 bala. Di pargogoi doa kana gale. Di pamalum doa kana marsahin. Dia pula-puli doa kana marsak. Oh narala bayar la. Hamu amanami doit kanami. Idia pehita maringana. Terus mahita martanya yang tutuhan. Ora la bayar sata kana la 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 bala 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 bala. Ora la 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 bala 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 bala. Gonggomi hami Tuhan. Gonggomi siapa mi? Ora la 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 bala 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 bala. Asamar las niro hami. Hira la 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 bala 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 bala. Mangadopi sudah akan masa di bagasan portibio. Ora la 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 bala 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 bala. Ora la 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 bala 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 bala. Mau lihat tema Tuhan. Ajar-ajari mahami. Lau mangaradoti sudia kapatikmi. Alani patikmi dolobu-lobu. Haporusod di bagasan ngolunami. Mau lihat tema Tuhan. Marhite-hite guarni Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami. Rakmahita mandok. Amin. Sahalinay martoba mahita tu Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jala horas ma dihita saluhuna. Dihita nani haholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Sonari langsung mahita mamereng jala mamuka hatani Tuhani natar surat di bagasan kitab Jeremia biddu 20 sia ayat 10 sada. Sahalinai kitab Jeremia biddu 20 sia ayat 10 sada. Ramajaha mahita tuhatani Tuhanon sada dua tolu.
Ainunga takas huboto sakap akan husakapi taringo Tuhamu. Nina Jahoba. Sakap hasonanga do. Tahe dada Tuhamagoan. Asa au mangaleo Tuhamu ujungna hinalungunu komuna. Amang inang nani haholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Mulo taparohaon sahalinai hatani Tuhanon. Natar surat di bagasan Jeremia. Biddu 10 ayat 10 sada. Didok do disan. Mulo sakap di Tuhani. Sakap hasonanga do. Hasonangan situtu. Dan hasonangan satokin. Sakap nama baik kita marlas niroha. Sakap hangoluon. Dada sakap hamagoan. Dada sakap asamarjea hita. Jadi mulu hita marsahit. Mulu hita gale. Dan sakap mituhani. Apalagi mulu taparohaun tajahamuse. Di bagasan Jakobus. Bidusada ayat 10 pitu. Jakobus bidusada ayat 10 pitu. Rapta jahama ayaton. Sada 2 tolu. Saluhutna silehon-lehon nadenggan. Nasa ulibasa na mauliutus. Ima na rosia gijang. Sian amani na tiur. Naso olo muba. Naso uboto agia halinu ni hamimibar. Amen. Jadi di bagasan Jakobus bidusada 10 pitu didoknakin disan. Molo sia Tuhani. Molo sakap ni Tuhan, diliot do tuhita si lehon-lehon nadenggan. Nasauli basa na mauliutus. Jadi mulo taparohaon akajolma di luar ni portibion amanginang. Dan sautik jolma marhasonangan alani godang ni arta. Alani godang ni jabuna, alani bola ni tanona. Manang na alani posisi na denggan di bagasan ulaon na, bagasan parkarejoan na. Boy nasida mardalani tulua ni portibi. Gabi marhasonanga doa halahi. Alai molo hasonangan songoni amanginang, dang hasonanga situtu. Dang perbuelas nirohai, sifatna satoki doi. Molo arta do, molo materi do, mabay jolma gabi marhasonangan, tabereng taparohaon di bagas portibion, ujung-ujungnya gabi godang do jolma na depresi, ba ujung-ujungnya boy do jolma alani arta, memang marhasonangan satokin, alai ujungnya tiki adong persoalan gabi bunuh diri nasida. Jadi amanginang, hupat orang tuhita, hasonangan nasia portibi, dohot las niroha na nileon di Tuhan, dua hal na berbeda di. Molo hasonangan sia portibion, sifat na holan pakilalaan do nasonang. Artina, molo adong arta, molo adong materi na godang, molo perkarejuan na denggan, bapakilalana denggan, pakilalana sonang. Alai, molo tiba-tiba adong ro haba-haba, tiba-tiba datang badai, perasaan sonangi gabi mago. Berbeda do, molo las niroha, molo hita marlas niroha alani Tuhan, rohata do natar jama, sifatna dang satokin. Adong pe parukilon, adok pe namasa di bagas portibion, alani las niroha na nilion di Tuhan, totong do hita gogo mangadopi sude akan namasa. Jadi molosian portibion sifatna satokin. Molosia Tuhan saleleng nileleng na. Molo hasonanga sia portibion, sia ruar doi masuk tu bagasan. Alai molosia Tuhan, imanai doa las niroha, sian bagasan doi turuar. Songon mual hangoluan, songon aik hangoluan, seperti air kehidupan. Ima naidokna parbueni todi. Jadi amanginang isina porsea, molo sakap ni Tuhan, sakap ni nadenggat do di bagas ngoluta. Molo hita porsea, mare de mahita tu Tuhan.
dope nasiaki Tamalongan, tamalongan, roham ale, upegi pamodana, adon sayu nang Amanginang na dihawolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Saunari Rakmahita mamereng buasa jolma boi marlas niroha. Kenapa setiap orang bisa bersuka cita di dalam Tuhan? Tajahama di bagasan Psalmen bidu saplonom ayat 10 sada. Psalmen bidu saplonom ayat 10 sada. Saya pabotohonon mudo tuau dalam hanguluan. Sun las niroha di adopan di bohim, aka hasudungan niroha, masa di siamunmu, saleleng ni lelengna. Amanginang, di dok-dok, molohita mian di adopan ni Tuhan, sun las niroha di adopan ni bohim. Berlimpah-limpah sukacita dari Tuhan. Nah, suku-suku na tu hita, di dia do hita godang mian, tiki hita mangulu. Bolot aja sahalinai di dok nisan. Sunlas niroha di adopan ni bohim. Artinya sukacita las niroha. Holan adong doi di bagasan adopan ni Tuhan. Di adopan ni di bohini Tuhan. Songo dia carana di bagasan Matius bidu saplalu ayat saplalu 1:20 didok disan dua mana nato lupe jolma marpungu di bagasan marhite-hite guarni Tuhan Yesus Kristus didongani dohita adong do Tuhan di bagasan ngoluta. Jadi buama carana amanginang martangia kita ditiki hita martangiang, ditiki hita mamuji-muji Tuhan, rodo adopan na tu bagasan ngoluta. Amin amanginang. Jadi dang alani harta, asaboh hita marlas niroha. Salinai, hupat orang tu hita, hupatakas tu hita, molo hita marlas niroha, marhasonangan alani harta, sifatna satokit doi. Alai las niroha sia Tuhan, sifatna saleleng ni lelengna.
Amang inang na dihawolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Tajaha majo muse di bagasan. Sada Korintus 3 ayat 5 di dok di sasongonon. Dang di boto hamu, joroni debata dohamu. Jala todi ni debata maringanan di bagasak kamu. Buat carana asa boy hita marparbuehon nadenggan ima marparbuehon las niroha. Sahalinay dang alani materi, dang alani harta. Sadar dohita, molo daging tahun par daging tahun, joroni debata doi. Inganan nito di parbadia doi. Molo to di parbadia maringanan mian di bagasan ngoluta. Parbue las diroha. Boy de kaluar sia bagasan ngoluta. Heado hamu amanginang masuk tu sada jabu. Hira-hira 10 tahun dak kaya ingani. 10 tahun, 15 tahun dak kaya ingani. Tentunya kita tidak tertarik songo jabu na songonon. Alania ha. Pasti mai jabui kotor, godang rabang-rabang na, godang binatangnya. Kesimpulan na hita dak tertarik masuk tu jabu songoni. Suang songoni nang ngoluta. Jadi ngolutau pe namang inang molo suadong to di parbadia. Segaledo hita. Dang adong hagugota mangadopi akan masa di bagas pertibion. Tikadong persoalan itor murado hita marsak. Itor murado hita muruk. Dang boy hita mangadopi sudah akan masa alaniaha. Tapikir hita boy mangadopi sudai alani hagogota. Amang inang, na dihawolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Buasa hita ikon marlas niroha. Di bagasan sada Tesalonika 5 ayat 10. Tersurat dodisan. Laus tajahama ayaton. Sada Tesalonika bidu 5 ayat 10. Totong mahamu marlasni roha. Singkat ayaton. Totong mahamu marlas ni roha. Buasa hita ikon marlas ni roha. Alanion patik ni Tuhan. Ngadi patik ko Tuhan. Tuhita. Sarupa mai tuhita mulai dipatik ko Tuhan. Una kamu margabus. Una kamu mabunuh. Una kamu mabuat napunani na asing. Mulo di dok tuhita sadarion. Totong mahamu marlas ni roha. On mapatik ni Tuhan tuhita. Dan peduli persoalan natadopi. Molo di dok Tuhan, toktong mahamu marlasi roha, adong do sidalian ni Tuhan. Di bagasan Nehemia, bid 2 ayat 10. Bahasa hita marlasi roha, di dok disan, di bahini unang holswa kamu, ayalas ni roha mida Jahoba, ido haroroan ni gogo Tuhamu. Bahasa hita marlasi roha, alani las ni roha mida Jahoba, ido haroroan ni gogo tuhita. Jadi sahalinay dang alania ha, dang alani materi nata nadong di bagasan ngoluta, alani harta na godang di bagasan ngoluta. Hagogon, haroroan ni hagogon tuhita, rosia Tuhan ido, imananido nga las ni roha. Di sadatiki adong ma dua hudok matuhita dua dokter. Nama baik sada penelitian. Jadi on dokter do madok, dak padita mandok, mulu padita mandok biasa di. Ibaga sa jamita padita mandok biasa di. Alai dokter do madok tuhita. Hea ditiki halahi mabayan sada penelitian. Na dokter na parjolo imana margoar Lisa Miller. Jadi dokter Lisa Milleron amanginang heama ijo nasida, ijo ibana hira-hira 100 halak na porsia tu Tuhan. Kasisian ni Tuhan. Jadi diteliti mahalahi na 100 jolmaon. Dibuat malahi tu ruang MRI guar ruang scan. Tujuannya ha? Jadi dokteron dikelompokkan mak. Adong jolma na murah depresi, adong jolma tiki menghadapi persoalan totonggo hot, totonggo gugu menghadapi persoalan.
Jadi diteliti mak, bahasa boy, adong sisian di Tuhan, adong halana porsia tu Tuhan, menghadapi persoalan gabi depresi, alai sekelompok nasing menghadapi persoalan totong gogo di hadapan di Tuhan. Ditiki ibain pemindaian di ruang MRI, didapat mak adong sada gambar ilustrasi di sana. Ternyata di utok-utok tahun, di dalam otak manusia ini, adong semacam lapisan warna korteks. Jadi di paruhau mak, diteliti mak, berdasarkan sejarah keluarga ni halahon, adong jolma naura depresi, adong jolma na totong gugo menghadapi akar persoalan. Didapat ton mak, buasa boy jolma murah depresi, buasa jolma totong gugo. Alana sekelompok, sada kelompok na murah depresion, malas martangiang. Dang lomoro hani halai memuji Tuhan. Memang hala Kristen, alai dang ringgas salahi martangiang. Nah sada kelompok nasing ditemukan, ternyata halakna sonang memuji Tuhan, ringgas memuji Tuhan. Gogo maradopi sudah akan masa ala di bagasan utok-utok ngai korteks nai lapisan korteksi tak batobal tak bahapal. Jadi ternyata penelitian di medis mengkonfirmasi do ahana di dok ni firman Tuhan, ahana di dok ni patik ni Tuhan. Sadanae dokter namargoar Andrew Newberg mengadakan sebuah penelitian tua kajolma nasonang martangiang. Didapat ton ma jolma nasonang martangiang naringgas memuji-muji Tuhan, adong sada kadar dopamin nah bekerja di bagasan ngoluni akan porsia tu Tuhan. Imana guara hormon olop-olop, hormon gembira. Jadi tiki adong persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan AHP di bagasan keluarga, totong do alahon marolop-olop, totong alahon gembira, alani aha. Alani kadar dopamini bekerja di bagasan ngoluni halak na ringgas martangiang. Isina percaya, molohita ringgas memuji Tuhan, diramoti tua dohita. Amin. Tama longa ale debata ai debata mamio iba heni sairo 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 surgo bahoro. Sada panidangion, sada kesaksian sian naposoni Tuhan. Namargoar Fanny Crosby. Ibana mangulu di tahun 1220. Jalamoding 1915. Jadi naposoni Tuhanon gabe saluran ni berkat do tuhita.
siada danak ibana nunga mapitung alani salah penanganan secara medis tiki merakibat makorhon panonggorra mengalami infeksi. Aladang tartangani betiki tiki dadanak imana kayak ujung-ujungnya mapitung mana sida. Dang boy be ibana marnida sian mulai dadanak. Jadi omakna natorasna ditiki langsung do mendampingi si Fanny Crosby. Diajar-ajari maibana majaha dohot makapal bibel. Diajar-ajari mana martangiang. Diajar-ajari mana memuji-muji Tuhan. Jadi si ada dana kamanginang si Fanny Crosby on ngaterlatih rohana memuji-muji Tuhan. Ngaterlatih rohana mabiar tu Tuhani. Jadi isaleleng ni ngoluna waluri wede hea di surat imana. Hea ma dongana manukut imana. Ngama pitu kosonari. Baru perasaanmu, baru sonari pakilalanmu. Ngasono keadaanmu, dang boy beho mamereng mataniari. Dang boy beho mamereng akapelangi. Ngama pitu kosonari. Alai jawaban naon amanginang mambai kita terkejut. Idok imana songonon. Nang peau mapitung, nang peau dang boy mardida secara normal songon hamu. Di bagasa rohaku adong dosa mata na boy mamereng. Las ni roha di bagasan ngoluku dang moru nang pe mapitung ngau. Rupa na parjolo, bohi na parjolo hubereng. Tiki mapitung ngau imarupani Tuhan. Ido ba nahurok tuhita. Saliling oluna. Ibana manurat 8.000 ede. 8.000 logo. Nah, salah satu lagu nahea ditulis si Fanny Crosby, ima dung Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus napunaan songgok damena biar hulau dari pargogo golunai nasa dosaku nasa yoi tabaritaho holong nai di dia Tuhan tu dosoni manupai karlo vida sada Yesus dipujilah sehari naik kita puji Tuhan Tuhan Yesus napunau songgop damena biar ulang dari parkuku ngolunai nasa dosaku sayoi tabaritao holong nai di dia Tuhan tu dosoni manupai tarlo bida sasada Yesus hidup jiwa sasada Yesus hidup jiwa sasada Yesus hidup jiwa. Jadi abang inang buah molohita saunari. Satu tikion, satu sadarilion dilio dope hita hosa. Asa boy hita mamereng. Aka pasu-pasuni Tuhan. Pasu-pasuni Tuhan. Asa boy hita madok mauleate Tuhani. Jadi abang inang una pola mabiar hamu. Una pola hita
Mabiar tu sudah akan masa di bagas portibion. Ala dilihat Tuhan ido tu hita hagugon. Imalas ni roha mengadopi akan masa di bagas portibion. Mulu ringkas sita martangiang. Roh hita tu Tuhani memuji-muji Tuhan. Yaki kita. Adopan di Tuhan roh tu bagasan nguluta. Ditiki adopan di Tuhan roh tu bagasan nguluta. Sun las ni roha nakarejo di bagas nguluta. Amin amang inang. Jadi di dia pehamu nama ringanan di bagas tikion nang pedi jabu di bagas parkarejuan mana na di gereja. Buka roh hata tu Tuhani. Sadar hita pardaging o taon joroni de batado. Joroni to di parbadia. Molo to di parbadia maringanan mian di bagas ngoluta amana terjadi. Parukilon boy terjadi di bagasan ngoluta. Pak bebeon boy terjadi di bagasan ngoluta. Alai las niroha alani Tuhan. Mabuah kita totop gogo maradopi sasudenai. Amen. Rab jongjong mahita laus martangi yang mahita tu Tuhan. Dung Tuhan Yesus na punaan songgop damena biar bulan tari pargogo ngolunai nasa dosaku samsai doi tabaritahon holong nai di dia Tuhan tu dosoni kepada bayi karlo bida sasada Yesus hidup sabaritahon kabaritahon holong nai Kolam musik pabuji Tuhan. Ramartang yang mahita salalinai. Romahita jonok tua dopan di Tuhan. Ora labaya sata kandara labaya rala. Amanginang na di hawlongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di dia pehita sahalinai maringanan. Martangia Jogo arni Tuhan, otang Tuhan, asa masuk ke bagasan manusia, asa lasti roha, menjadi hagogo di hita. Oh ralabaya, Martangia. Oh ralabaya, mulu adong sadarion di bagasan ruas di Tuhan nama sahid akad matangan martangian Tuhan mulu adong nagale alani akad parukilo martangian Tuhan martangian marhite keluar di Tuhan Yesus Kristus oh Jama Tuhan, jama hurian, jama. Ora la 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 Carlo Vida
hadapan di Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan dong nasongoko Tuhan. Tuhan pardekan basa. Haleluya. Oliate ma Tuhan. Oliate. Oliate ma di Tuhan. Alat ditogi hokodo hamis satu sadarion. Salinaya martangia kami. Pamalu mana marsa itu. Apula-puli mana marsa. Jala pargogoima akan agale. Moleate ma Tuhan. Moleate. Ada orang semula kami. Sahalinay tabuka marohata Tuhan. Jala tajalo ma pasu-pasu. Sia Tuhan. Dami na sumurong ibagasan debata Jehovah. Holong nasian Tuhan Yesus Kristus. Dot parsauran di bagasan to di parbadia. Ima nama dongani hamu. Sian saleleng ni leleng na. Sahat tu saleleng ni leleng na. Kita na porsea jala makaholo Tuhan. Ramadok mahita.